classic runs on the road! Prošlo je 2 mjeseca, skoro, od zadnjeg ovakvog snimanja. Negdje na Uralu skupili smo hrabrost prvi put nešto progovoriti ovako u kameru. Onda je klima bila malo drugačija nego što je sada. Tamo je bilo mnogo kiše. Još je bilo i ponekad i hladno. Jedinog majstora u Mongoliji koji može možda opraviti Nexus. Napata je situacija. Sad ću skinuti kameru da vam pokažem gdje sam se popeo. Da. Halo, prijatelju! Brdo zove! A bomba bismo stigli. Da. Nevjerovatno. Nevjerovatno. Oprez, krava na cesti. Dajte mi jednog jaka. Trasa. Samo napred, odmah iza ćoška. Tu izregulirao, gle. Tu ajde. Koliko nas je u kombi? Daj, prebroji. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14. We are 20? 20, yes. Oh. Evo nas niko tu. Što to, ruku, Anva i... New? New mini red? New technologies. Ovdje kao živi. Bomba, še smo pred pustinju spremni.
Za pustinju spremni. Za pustinju, spremni. Go crazy crowds on the road! Mongolija, zemlja i sna. Ovo je fantastično. Fantastično. Mogi oci, naši prijatelji od sinoć, s kojima smo podijelili džem i kruh, pozvali su nas u njihov ger. Doma su samo supruga, o Nara i o Enkule, Nara Enkule. Samo napred, odmah iza ćoška. Posebna priča je dakako južna Mongolija, odnosno onaj dio od Ulan Batara prema kineskoj granici. Tamo se nalazi pustinja Gobi, mi smo jedan manji dio te pustinje prošli. Nakon dana gdje smo se 37 je bilo danas. Moram reći da je to jedno posebno iskustvo, velika plaža, nigdje mora, zna biti vrlo naporno. A karavane prolaze. Evo male školice, vožnje po pijesku, za one koji nisu bili s biciklom u pustinji. Pravilo broj 1, prvo kupi 20 litara vode. Pravilo broj 2, uvijek vozi bicikl po utabanom pijesku. Malo burac, idemo. Oho, Gobi man! Čovjek iz pustinje. Svuda oko nas putokazi. Putokazi svuda oko nas. Tako da se ne moramo odlučiti, hoćemo na istok, jugoistok, koja je Balšova daroga. Dobro, a fino. Jestivo. Jestivo u pustinji. Aha. Dva vater! Ima je os magazin na darogi, nema je.
Ima? S koliko kilometara? 102 vode. Se spasi. Čas. Malenki. Voda za piće je samo jedan mislim jedan vrlo važan faktor, ne, međutim možda temperatura vode za piće je ovako nešto, samo što je možda zgodno da dodatno tu sliku pojača, ne, o čem se tu stvari radi. Radi se o tome da ako imaš vode koja ima 40 stupnjeva, to je super, jel? Međutim, kad je imaš, onda ona zna stvariti mali problem, ne, ona je prilično topla i takvu vodu pit možeš 5 minuta, možeš 10 minuta, mislim možeš svako malo je staviti u usta i međutim kad se to cijele dane svodi na to, onda je to zna biti dosta ovako. Postoje trenuci kad se teško guta. A voda na 40? Voda na 40. Onda skoro za čaj dobro. 12.23, 12.24. Proveli smo 26 km do 12 sati. Temperatura 39,9. Pa nije ništa, evo 40, evo poraz 40. Borba! Borbeno. Gdje si, Mogi? Oci, jel ide? Ide. Ti? Mi smo iz pustinje izašli 23.7. na moj rođendan. Tada u pustinji nema ni Mongola. Malo deva hoda pustinjom 23.7. Dnevne temperature su visoke, vrlo visoke. Noćne temperature su negdje oko 13 stupnjeva. Tih 13 se u 35 pretvori u sat i pol vremena, znači ujutro do 7 sati. Maksimalna dnevna temperatura je bila 46 stupnjeva. 23.7.2008. Rođendanski stol. Može se birat. Hrenovke. Made in EU. Pecivo. Ima i kruha unutra. To je važno. Pecivo staro 6 dana. 6 dana. Pecivo iz Darhana. Iz Darhana. Moloko, Mongolian, 3,5, dobro, to je ok. Sir i kobasa. Sad, kobasa je pitanje je li više jestiva. Ona se vozi u prikolici već par dana i mislim da nismo spremni preuzeti taj rizik. Džem ruski. Džem pravi, ruski, lega. On ima toliko konzervansa da njega ne može ubiti ništa. Veli, njega najlakše nađemo u torbi ili svijetli. Sajnšen. Evo grada. Pazi moj ročka sve. U gradu u pustinji. Pobjegli smo na vrijeme, čovječe. Urke, samo ravno! Odmah iza čoška! Malaci! Kina je relativno još uvijek zatvorena zemlja. Našim ulaskom u Kinu dogodilo se to da su dvojica tu Crazy Croats nakon samog ulaska u Erenhot i dolaska na glavnu cestu prema Pekingu odlučili ne ići tom glavnom cestom. To je značilo prolaziti onim dijelovima Kine gdje u principu vrlo malo ljudi, malo stranaca prolazi na bilo koji način. Nalazimo se na malom zaselku, malom mongolskom zaselku. Di si bombaš? Kaj ima? China. China? China.
完事，我为了开车跟他们一块走，你那走到山上我翻回来。啊？这个口语是特重要的，口语Uopće je juha. 机会关键少。对咱们无所谓了，下一代。 Evo ga, počeo je tulum. Od spavanja neće biti ni pola slova S. Snima malo, glega, Gagačića, legenda. A ona mi je friend legenda, glega. Haha, buraz. Mi smo imali svoj put i on se mnogo puta nije svidio organima vlasti. Ti ljudi su prema nama bili uvijek dobro raspoloženi, bili su uvijek s nama ugodni, smješkali su se, što je bio uvjet tome da li zaista samo da li zaista smo im bili toliko simpatični ili jednostavno olimpijske igre su nalagale da se prema svima i svakome bude krajnje korektan. Alo, Marcelinho. Oho, nižles kavice, jutarnje. Pazi, ovo u kakvom smo mi hotelčiću, a nemamo kavicu. Pogledajte, gledamo na televiziji. Pogledaj, evo. Hong Kong. Evo, ovo je program. Znali. Dobro, ali ovaj košta, jebe. Ne mogu reći, nama je u Kini bilo lijepo, ali nerijetko se znalo dogodi da se mi vozimo, a da, ne znam, 200-300 metara iza nas ide civilni džip 30 km na sat i tako 40 km. Marko je sredio gdje je nešto. Na kraju sje. Jedno što znamo je njih hao i sje. Samo napred buraz, ravno odmah iza ćoška. ...250 km do Pekinga. Vrijeme se kugla stalno s nama. Doduše sad smo i prilično visoko. Na vrežuljcima magla, lagano rominje kiša. I ovo je Kina. Još uvijek. Ovaj dio Kine kroz koji se sada vozimo je stvarno prekrasan. Cesta vijuga između ovih brda. Jao! Samo naprijed buraz! Odmah iza ćoška! Prema Pekingu je naravno bilo mnogo kontrola, što se Pekingu prilazilo bliže, to ih je bilo više, to je bilo i za očekivati, Peking je bio centar svijeta u tom trenutku.
羊肉。鸡肉 Da, nešto ćemo pojeti. 是什么羊肉？那就该来一个驴肉，不就行了吗？ Jedan, ne, 啊，再给一个羊肉。 i, ne, jedan, 它是一 ne, 个鸡肉，它是 jedan, Bufan lađio. 不放辣椒。 Bufan lađio. da, jedan, dva, I 啊，你这个去， manto. 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 Možda ja sam to ovako znao komparirati pa sam rekao, povezivao sa pazlama. Onog trenutka kad sam ja ovdje sjedio, pio kavu i gledao ovo jezero i počeo planirati to u glavi, onda su te pazle zaista bile u kutiji. Mi smo tu sličicu složili dolaskom na Tianmen u 16 sati i 57 minuta. Super smo hostelu. Super hostelu. Kućica naša, oho, bio prekrasna drika žena. Hej, ni hao. Ovakav nije podvodnik na Selskoj, kakav je ovo za bicikle ovdje. Taj film neću moći nikom svom pokazati. Ja ću ga morat secirati. Za Peking. Buras, odmah iza ćoška.